Tini ke Wakhinogor Bojonogor ni elegani simina tini haike biku kai tini or ye ferpai. Ang khasing mo saka Tharatis bani je tini 35 te block committee tongmani. Tharatis zone tin PWA YPS tai Pramotha muri kai dot of block committee tongmani deputation lika. যে টিপ্রাসা জাগারাও কে সাতক পিটক খাইজাগো রেপ খাইজাগো নানা রকম খাইজাগো আবনা তুই রগ ওয়াই সুকুরু নংতামো সানা রগ মুসুম দিনি বাগিনো অমাইনো সিনি না নাঙো গেরা তিপালেন গেরা দিওল মামবা কে জব দি সলিউশন নংথামনে তবো সিনদে খাইমানসা সিন খাই দङ সিন Pramotha বুবাগারা नि सिस्टर सिन जे मानसा सिन खाइ दङ जे नांनांसा सिन तबा खाइ दङ ताइ तबा खाइजांनाय बुस्थु खालो दङ अ सातक पिटकनि एगेन्स्ट Tini kai sik dabi no tui or tini ye ferka. Kaisano o magurai kamuro omurpuro de dumping station khajana khangkuni omun bani no kakina. Tharatis ono sini de 35 ta block committee de tomani Tharatis go Pramotha ni PWF ni tai YPF ni joto dagana Tharatis bani ini joto block o Baksa daga SDM o Baksa daga DM o Tharatis ono ini deputation deka o deputation nemani main reason kai makurai kami ho je illegally baje o dumping station khajana nemani o mono rubino se go deputation joto block joto SDM joto DM or like that Tini sara tiprano rogai tini haike khorang ti saka biku punuka. Tomong no okokna jaya ke basang salogo bunte hai nong ni wan sumung digi rok thangno. Pramotha tebo bihtar andolon thanai sin chairman sin bubagrani leadership sin